Uh, our plan is to make it a facility center plus this one registrations of the tourists. And we have in our plan we have provided at least 2 rooms for doing this official work, so registering the tourists. And at a time you say of registration, some time will be taken. So in that time you see whatever they have to spend waiting for the registration, they can enjoy at the same time. So we are providing the facilities for this like a restaurant. General Secretary ke KSU Sengkeme Ruben Anderson Najar ulapan rem bat persajur gejing temu ke Sarkar Jela ban penmi ke food court ho umleng haga distrik di Boy. Haga jaka ke belat mulu pa benchna ke facilitation center. Habakran ni kelat patai kubor Ruben Anderson Najar ulapan pau ba ke MRSSA kamla ban shim ke jaka jong ke inline permit ILP. Hendrai kat ba 4 yo ke ILP na ke Sarkar Pedang ke Sarkar Jela ke demen penteri kam nok mardor ke MRSSA arajar kat ndrio. Banyak dah ke Jela. Halor ke temu ke Sarkar ban khot ikran ke seng halor kania Ruben Najar ula ke Daushai ba omdei ban pelut por ba omdei ban khot ya ka KSU namar ke seng kam trek ban pediang ya ka food court ba kadawa ban sedang no ka facilitation center ha ke tu ke jaka unu no yalam ke KSU ula pen kan mau ba ke senam arajar kat lai kladan gejing ki bandawa ILP ba ke Sarkar Jela ha ke tu ke por kelawan ra ke MRSSA arajar kat nrio ban penbiang ikilat jingada kat ba 4 yo ke ILP. Walala pediang ya kani hakasnem arajar kan Rio baladi bantau di district task force ke Sarkar kam shimla penteri kam ya ka bada kasnem arajar ka kandai kalawara penban ya ke amendment Ruben Najar ulapan pawe ke jingmam smutho balai bagi Sarkar kawanra ya ke MRSSA arajar ka kandai kabarang sakut bat bishar hapo katenat home affairs ke Sarkar Pedang bat presiden kari namar haba pula benia eka kamnan ke jingi PRA bat ke MRSSA arajar ka Rio. Lain notang iwi kendon halor ka jing penstom ikip ajing te bakla kabala ban lek dikibai pat ki an ki baladon kilong shushu bagane ka penpa bu Sarkar kam ko aban penteri kam ka an arajar ka Rio bat kamra khna ka an arajar ka kendai ban penkelumar ka kam wala ka yeng syari ka klem khang satya ban penteri kam yaki facilitation center kaseng gebo jingkeli halor ka jingkwa ka Sarkar ban penkla food court ke jaka bat ka pendam jor ka jingkran menteri rangba Bad menteri ke tenat jungok akai pertai ki belam baklai pat ba da kebong ba omdan an mat penyeng kerdop kat ba ke MRSSA kala kedau lupa ki kendon kumno ban penteri kam ya kani. Section 17 kabatai the state government may establish facilitation center at such places and such location particularly at the entry and exit from the state as may be notified in the official gazette. The section 17 kala don de kani to kumnu pi ong ba ka kumnu ki ministers ki ong ba kam don kata ka entry exit point takarang ong ipi kini ki ditang ki khubar hamsaya boro ki ale ban pendri upat ba halor ka jingshong singan ku jungki hendrei nakaleng kaseng ki ong kani kala abyang penteri kam no mador ke marsi imko ashuban snap kini ki khubar hamsaya ni ki ong bangi ko ban penklan chuchu ong marai kata ILP late am penteri kami ke marsi kadiman jong ILP kadang yang ini namar ba hakani ke RTI bangi file ru kan nusin ka Jela Meghalaya kala tho shaka Ministry of Home Affairs bandawa ka ILP hadu menta kat kum kani ke RTI ke ong bakadang tho tang arsin ausnam arjar khandai ba ausnam arjar arho but boro arsin ni clear hadu kala yo jubab ne kapadi jubab ne habade bat ILP ki ong bang ki kami ko jubab kata ko baka sungsi ba kata Sarkar kami jubab ha badi bak ILP hendingi hakini ki kniat singi baladam ni kendu yu amitcha halor ka ILP but nakalyang ka ministry ka phai ka shithi ni bat ka jubab ni te haba ini kamut ka Ministry of Home Affairs kadang buram ya ka issue banyak ka government of Meghalaya. Principal Act ki claim mention ya kata ka entry exit points handai haga rules pan ki mention pat ya kata ka hana bakin set of ikta ki entry exit points handai dala contest pat ki breu ya kani shafut kamut ka Sarkar ka rem not because haga rule pi mention ya ka entry exit points whereas in the act pat piklam mention ya no pi pin kano abai dai bat kani Kanya tebre ya kata monu mabatai